Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Joj, steže mi brat. A ja nemam. Vi koji imate brkove pre mene. Prirodna je retkost, raste samo kod nas. Zahvaljujući naučniku, otkrivena je i zaštićena. Danas je ima samo na nepristupačnim predelima. Ona se žilavo bori da opstane, a žilava je kao ljudi sa planina. Danas je naša retkost ugrožena. Ovo je vrsta koja je prirodno nestaje, znači prirodno izumire. Treba da znamo šta imamo, kako da je razlikujemo i kako da je sačuvamo. Jedna je omorika na svetu, Pančićeva omorika. Omorika je jedinstvena vrsta, potiče još iz vremena tercijera. Tercijer pokriva vremenski period od nestanka dinosaura do početka posljednjeg ledenog doba. Omorika je preživala razdoblje koje se meri više od 65 miliona godina. Danas naša omorika je živi fosil. Prvi put primećena je na Tari, planini Tari, pre 167 godina. Od tada do danas ona je predmet stalnog izučavanja. Jedan mladi naučnik, sada je moj sagovornik, to je Marko Perović. On je profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu. 20 godina se bavi naukom, proučava naše endemične vrste. On i ja sada smo na planini Tari, u selu Zaovine. Ovdje je prvi put omoriku video njen otac, naš naučnik Josip Pančić. Po obrazovanju on je bio lekar, ali su lekari tada morali da poznaju i farmaciju, bolje reći i botaniku. Josip Pančić je najznačajniji prirodnjak naučnik Srbije do danas. On je organizovao brojne botaničke ekspedicije po celoj Srbiji, znači decenijama je krstario sa svojim đacima po svakom kraju ondašnje teritorije Srbije i prikupljao biljke. Bilo mu izuzetno teško jer je nailazio na veliki broj nepoznatih biljnih vrsta. Osim Pančićeve omorike, on je otkrio i prvi opisao 65 taksona koji su bili novi za nauku. Govorimo o taksonima na nivou vrsta i podvrsta koji su i danas validni. I onda jednog dana dolazi do njega informacija da lokalno stanovništvo ovog sela, Zaovine, ne zna o kom stablu je reč, a znaju za bor, znaju za jelu, znaju za smrču. Tako je. Putujući ovim krajem, botanizirajući, skupljajući razne
interesantne vrste. On je čuo od naroda da tu ima neki neobični četinar koji niti je jela, niti je smrča i koji ljudi zovu omorika. On je obilazio predele, on je čuo da je to u Užičkom kraju, obilazio je predele i nije uspeo da je nađe. Međutim, posle nekog vremena se dosetio pa je zamolio da mu iz svih sela koja se nalaze u ovom području pošalju grančice četinara koji tu rastu i stvarno došao mu je veliki broj grana i tu je imao sreću pa je dobio i neki vrlo neobičan četinar koji nije ličio ni na šta što je do tada bilo poznato. I on je tad shvatio da se tu stvarno radi o nekoj novoj vrsti. 1875. godine Josip Pančić opisuje i potvrđuje novu vrstu, a prvu koloniju stabala Pančićeve omorike primetio je baš na ovoj padini. One danas tako i žive, u malim zajednicama, rasute su uglavnom po strminama i klisurama. Omorika je endemit Balkana, čak ima je samo na teritoriji Srbije ovdje na planini Tari i jedno malo nalazište kod Prijepolja u dolini reke Mileševke, jako malo nalazište, i na području Bosne i Hercegovine i to na području Republike Srpske, znači isto tako u okolini srednjeg toka reke Drine, sve u svemu nekih 30-ak nalazišta sa ukupno nekoliko hiljada jedinki kad se sve sabere u prirodi. Omorika ima veoma uzanu krošnju i zbog toga je ona tako atraktivna. Užu, znatno užu nego smrčeno. Vidimo smrče sa širim krošnjama imamo omoriku koja bukvalno ima stubasta stabla. I tamo je završetak one grupacije, ona 3-4, gde je ono golo drvo. Tih nekoliko stabala omorike čine završetak tog nalazišta. Omorika se bori za svoj opstanak, bira surove terene na kojoj teško opstaju druge vrste. Kao da se krije. Ali nije o tome reč. Omorika se ne krije. Ona se sklanja da bi opstala. A šta je tome razlog? Razlog je konkurencija drugih vrsta drveća, pre svega bukve, jele i smrče, u čijoj zoni najviše raste. Bukva i jela su vrste koje bolje podnose senku i na taj način je potiskuju. Smrča bolje podnosi mrazeve, tako da iz tog razloga je omorika u stvari, da kažemo, saterana na ova nepristupačna staništa gde prosto druge vrste drveća ne mogu dobro da uspevaju. Kao da su je potisnuli ovaj ugao. Potpuno je potisnuta u te takozvane refugijume. Refugijum ili naš termin bi bio pribežište. Planina Tara je na zapadu Srbije, duga je 50 km, široka 22. Prosečna nadmorska visina 1200 metara. Na ovoj planini pronaći omoriku nije lako. Ona dijeli prostor zajedno sa bujnim šumama četinara i bukve. Ako hoćete da joj priđete blizu, morate savladati određenu kilometražu i kolima, ali i peške. Ovaj kamen dobar, ovaj. Odmah ovdje. Evo nas na tipičnom staništu omorike, veoma strm teren i to su staništa na kojima ona raste, ne zato što ona voli da raste na tim staništima, nego prosto što je ona potisnuta na najneproduktivnije terene gde druge vrste, rekao sam pre svega bukva, jela i smrča koje su i konkurenti, ne mogu dobro da se razvijaju i to je u stvari uslov da je ona opstala. Znači uvek ko hoće da priđe baš direktno i da opipa, ajde da kažem samo opipa ovu Pančićevu omoriku, mora da se pomuči kao i mi sada. Nije lako prići. Tako je. Skoro uvek se ona javlja na ovim veoma teško strmim i teško prohodnim terenima. Ovaj deo planine Tare označen je prvim stepenom zaštite i to je vidno obeleženo tablom. Za planinare i izletnike to je važna poruka. Tu je zabranjeno raditi bilo kakve intervencije, znači sva stabla koja padnu, one se ostave da trule, što je vrlo važno za ekosistem. Jer postoje brojni organizmi koji su vezani za
trulo drvo. Pre svega to su razni ksilofagni insekti, to su određene saprofitne gljive, to su određeni liševi, tako da je neophodno da imamo znači, u šumi i zdravih stabala, ali je važno da imamo i određen broj suvih i trulih stabala da bi taj ekosistem bio stabilan. Od sredine 20. veka uvedena je zabrana seče omorike i ona je sada potpuno zaštićena. Samo što je to takozvana pasivna zaštita. Došli smo do toga da je sada vreme da se uvede i aktivna zabrana, a to je da potpomognemo prirodno obnavljanje. Šta to znači? Znači da uklonimo konkurenciju koja je smeta, da vršimo setvu semena, ali iz tih populacija koje se nalaze u neposrednoj okolini, jer su one genetički najbliže populacijama koje ovde rastu, da štitimo od bolesti ukoliko dođe do napada. Je li ona sklona, je li ona osjetljiva? Pa srećom nije. Ne strada puno od oboljenja. I da strogo vodimo računa da se te sastojine ne ugrožavaju. Znači, bilo direktno sečom, bilo indirektno da nema nikakvih industrijskih objekata u blizini koji bi vršili štetan uticaj, da se ne spaljuju livade i pašnjaci u neposrednoj blizini koji mogu izazvati požare. Znači, to bi bile neke mere koje mi možemo preduzeti i koje će biti vjerojatno neophodno preduzeti u budućnosti da bi se ova vrsta potpuno sačuvala. Nažalost, požari na ovoj planini su česti. Posljednji, ozbiljniji, dogodio se prošle godine, 2021. Goreo je Veliki Stolac, najveće stanište Pančićeve omorike na Tari. A to je ujedno i najvrednije nalazište omorike na svetu. Izgoreli su hektari zdravih stabala. Požar je trajao, šuma je dugo tinjala. I ostao je veliki ožiljak. Ovo se dešava skoro svake godine kada su letnje vrućine, ali posle velikih požara, Pančićeva omorika, nekim čudom, uvek uspeva ponovo da iznikne i to prva među ostalim biljnim vrstama. Dakle, požari su neminovnost, a šta još mi sami možemo da preduzmemo? Kao prvo, seča jeste zabranjena, ali da ne bi bilo zabune, treba da je razlikujemo od ostalih vrsta. Njena krošnja je prepoznatljiva, uska i vitka i nije problem razlikovati je od jele ili smrče. Razlikovati grančice omorike i ostalih četinara traži malo dublje analize. Kod omorike su četine uvek pojedinačne, po čemu se bez greške razlikuje od borova. Evo imam grančicu bora. Bor uvek ima više četina, zajedno po 2 ili po 5. Dobro. Sad, da naučimo da je razlikujemo, najsličnije smrči, a može se pomešati i sa jelom. Kako se razlikuje? Omorika sa donje strane ima 2 bele pruge, po čemu se lako razlikuje od smrče. Ovo je grančica smrče. Kod smrče su četine iste boje i sa lica i sa naličja. Tu karakteristiku da ima 2 bele pruge sa naličja ima jela. Ovo je grančica jele. Međutim, za razliku od omorike, ovo je primjerak omorike, ovo je primjerak jele, četine kod jele nisu bodljikave, dok kod omorike jesu, kao kod smrče. Dobro. I druga stvar, kod omorike četine se nalaze na ovim jastučastim izraštajima grančica, što je tipično za rod smrča. To imamo i kod obične smrče. Dobro. Dok kod jele su četine direktno na grančicama, nema tih jastučastih izraštaja. A najsličnija je zapravo omorika jeli. Pa ima neke osobine po kojima je slična sa jelom i neke osobine po kojima je slična sa običnom smrčom. Ali da zapamtimo, ovo je Pančićeva omorika. Ako pričamo o zaštiti naše i samo naše omorike,
Prvo, treba da je razlikujemo od drugih srodnih vrsta. Drugo, da je fizički štitimo od vrsta koje ugrožavaju. I treće, treba je saditi gde god je to moguće. A kako doći do semena omorike? Njeno stablo može biti visoko i preko 30 metara. Šišarke omorike su sićušne i nalaze se na samom vrhu. A stablo na vrhu nije deblje od 5 cm. Ko je kadar da se popne na tu visinu i da obere šišarke? Vladan Petrović danas ima 68 godina. Godinama je radio u Nacionalnom parku Tara. On bere šišarke od svoje 15. godine. Beračima šišarki redovno je plaćala šumska uprava. Ceo svoj radni vek ovaj čovjek proveo u šumi. Radio je kao sekač. Branje šišarki, to mu je bio dodatni prihod. Šišarke su zrele za berbu u jesen, u oktobru i novembru mesecu. Do šešarke gore ide. One nisu nisko. Nisu. Samo u vrhu, pa tako je. To. A vidiš, samo u vrhu je rov. Gledaj. Ja dolazim na 4-5 cm, na toliko. Dođem do vrha, skoro. Neće da puca? Ne, ona ne puca. Moraš biti koncentrisan totalno. Mislim, to su rizične stvari. Ja da nisam imao pasač bravo tamo, isto na onoj strani gdje ima omorike, da nisam imao pasač, ja pao, orao se zaletio, mislio nešto u granama, samo koči. Na tebe? A ja bio se vezao, ja. Se bio vezao, da se nisam bio vezao. Ako se plašiš, onda ti je gore. Moraš da budeš slobodan i koncentrisan, tačno znaš kako se penje, za koju granu se držiš, kako se krećeš. Brao sam nekad i borovu šešarku, ali borova šešarka, ona je niska, ona u granama bude. Omorika samo ima šešarku u klici. A smrča, jelika, bor, oni imaju i dolje po granama niže. Brao sam i smrču u Predovom Krstu. Zarađivo sam, ja sam kupio Škodu 82. godine za šešarku. Zeleno, sećam se. 82. godine je to bilo. Za šešarku kupio ko. Na Bivljaku u Beogradu. Vladan koristi opremu koju inače nose električari, oni koji rade na visokom naponu. To je samo pasač i jedan ranac. Jer kad izađeš gore vrh, omotaš ovako, vidiš. Omotaš oko drveta, može i 2 puta. Ovako i kačiš ga ovdje. Tu. I onda ti slobodno možeš rukama da radiš. Kad to uradiš, onda ovo otkačiš. Zakačiš vam. To je sve što ti treba. Jeste. I u čarapama ide.
Ne, kako cipela ne mogu nikako. Cipele kližu, to ide samo u opanci ili u čarapama. Ali obično u čarapama se to radi, ostavljaju s opanci. Jer kad izađeš gore u klicu, one su grančice tanke, ti moraš tačno osjećaš pod nogom gdje staneš. Najlepše je kad je ti obereš, kad se popneš i obereš. Na kraju Vladan će baciti sa vrha omorike svoj ranac pun šišarki. U čarapama svaku granu pod nogom osjeti, može i opancima, ali čarapa najbolje samo što se brzo poderu po grani. Omoriku zovu i ledena lepotica. U poređenju sa ostalim četinarima njena figura je primetno drugačija. To je kao strela pravo stablo, vrh je piramidalan. Grane su simetrične i obrazuju celinu. Baš zbog takvog oblika i zbog svoje retkosti mnogi su poželjeli omoriku u svojoj sredini. A ona se uspešno gaji van svog prirodnog staništa. Po mišljenju mnogih autora, omorika je najdekorativnija od svih evropskih četinara, tako da se masovno gaji kao ukrasna vrsta i po parkovima i po dvorištima nije nikakva retkost. Po evropskim zemljama? Po evropskim zemljama. Recimo, ako putujete srednjom Evropom, tamo ćete vidjeti da ljudi vole omoriku i da je gaje po dvorištima i baštama. I u nekim zemljama, recimo u Nemačkoj, u Danskoj, ona se gaji i u šumskim kulturama. Znači, podignute su šumske plantaže omorike koje su pokazale dobar uspeh. Primećena je njena otpornost na sve uslove, na aerozagađenja i klimu, pa i na sastav zemljišta. Evo, ovo je primjerak zasađen u Beču i zaštićen još 1987. godine. Ovo je naša omorika u Arboretumu u departmanu Loire u Francuskoj. Ovo je čitava šuma omorike u Holandiji. Ovo je omorika u departmanu Marna u Francuskoj. Pančićeva omorika ispred crkve Svetog Josifa u gradu Passau u Nemačkoj. Omorika u Arboretumu Mustila u Finskoj. Pančićeva omorika u Vancouveru u Van Dusenovoj botaničkoj bašti. U florističkom pogledu Balkansko poluostrvo je najbogatiji deo Evrope sa najvećim brojem biljnih vrsta. I obično se to ponavlja kroz ove naše emisije više puta. Ni svesni nismo šta imamo. Nismo svesni onoga što imamo i da to moramo da sačuvamo. I da moramo prema tome brižljivo da se odnosimo. Ali generalno, da li se mi dobro odnosimo prema našim šumama? Statistički podaci govore da Srbija ima najniži procenat šumovitosti među zemljama iz okruženja. Posljednjih godina pošumljava se ispod 2000 hektara,
A recimo 80. godina pošumljavalo se 10.000 hektara godišnje. Stepen šumovitosti u Srbiji trenutno je 29,1%. Optimalna šumovitost u Srbiji treba da bude preko 40%. Jasno je da naša zemlja vapi za šumama. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.